waliza no kubw'ibyo ngibyo yaka'ul khalal kabir, habaho ikibazo gikomeye cyane kuri bamwe mu bavuga butumwa kuko bashaka kwigisha ubuislamu. Umuntu akinjira ubuislamu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammada rasulullah, ibyo yabirangiza igagutawaza ila al-abad, ujya kwicururiza, nta kindi kintu amwigisha. Ariko iri jambo kurivuga ntabwo bihagije, yanbaghi ko umuntu amenya Allah, yiga tawhidi. Ibitabo byinshi byaranditswe muri iki kintu at-tawhid. Rero niba umuntu yinjiye uislamu kugira ejo utazamusanga yongeye gusubira ku gacupa no kuva ku dini, no kugomba kugira gute gushimangira cya kintu wamushizemo, nawe kumubwira ngo abantu bose ngo natoye shahadu ni ibiki? Ngo ni ashhadu an la ilaha. Ntabwo azi icyo bivuze, ntabwo azi icyo bimaze, ntabwo azi uburyo agomba kubirinda. La, ubwo yahise amenya iswala surati al-Fatiha, gutawaza ma'a salam. Ubwo ni mu soko ngataha nkasari, mu soko ngataha nkasari. Hadha laysa sahih, ibingibi ntabwo ari sahih. Min al-muhimmat, mu bintu bihambaye umuyisilamu agomba kwiga ni at-tawhid. Birababaje cyane kubona umuntu amenya ukagaragira Allah subhanahu wa ta'ala atari yamenya Allah. Buriya hari umuntu ushobora kwinjira mu nzu atamenya umuryango wawe? La yumkin. Ikindi nta wakwinjira mu nzu adafite urufunguzo igihe ifunze, yanbaghi ko ashaka urufunguzo akayifungura akinjira. Rero hariya muri ibada kugaragira Allah uba wamaze kwinjira mu nzu. Nuramuka rero winjiye mu nzu wishe iserire, ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Idhan ikintu cya mbere ni at-tawhid.